ubu hashize imyaka kangari hari inyamaswa ebyiri ziyoboye mu migezi zubikiriye bucece zitambukana ishema n'isheja. Amaso yazo ahinguka hejuru y'amazi mu mutuzo mu mibare myinshi ngo zibone ikizitunga. Ibi bikururanda bibiri by'ibihangange abatari bake barabyitiranya nubwo bifite ubuturo mu bice bitandukanye by'isi. Ingona crocodile na alligator. Zombi ni inyamaswa zabayeho kera cyane. Zombi iyo zihiga zirubikira. Ariko se nubwo buri yose ari umwami mu bwami bwe, igihangange kurusha ikindi ni ikihe? Uyu munsi tuvogereye isi y'izi nyamaswa kugira ngo duhishure amabanga yazo, imbaraga n'ubwenge bwazo ndetse n'itandukaniro hagati yazo. Ngiye kukugezaho ihangana hagati y'ibihangange ari byo ingona na alligator. Ikaze kuri Inyamaswa TV. Digadi. Iyi ni Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Inyamaswa TV. Ukizikubita amaso byakugora kubona ko zitandukanye. Zose zifite umubiri ugizwe n'ibigaragamba bimeze nk'ibikoko bikomeye bizikingira, zikagira inzasa ziteye ubwoba n'amaso ahora akanuye. Ariko wazegera inzira zigahita zibyara amahari, ukabona buri yose iteye ukwayo. Alligator ziba mu mazi atarimo umunyu mwinshi, fresh water, muri Amerika ya ruguru no mu Bushinwa. Zikunda ibishanga, imigezi itemba gahoro n'ibiyaga. Aho niho zashinze ubwami bwazo. Muri Amerika alligator zizwi cyane nizo muri leta ya Florida na Louisiana. Ku rundi ruhande ingona nazo ni inyamaswa zayogoje isi. Hirya no hino muri Afrika, Aziya, Australia yewe no muri Amerika hamwe na hamwe ntizihatangwe. Icyo zirusha alligator ni uko inyinshi mu ngona zo zishobora kuba mu mazi atarimo umunyu ariyo fresh water, ndetse no mu yuzuye umunyu mwinshi ariyo salt water. Ibi ingona ibikesha urugingo rwihariye ruba mu mubiri wayo ruhora rusohora amatembabuzi afasha mu gukamura umunyu mu mubiri wayo. Uru rugingo alligator nta rwigira. Ngiyi impamvu ingona ari inyamaswa nyambukiranyamigabane mu gihe alligator ibi byagiye aho mu bishanga. Ku muntu ufite ijisho ritatojwe ntibiteye isoni kuvuga ko alligator ari ingona. Ariko iyo umaze kureba Inyamaswa TV ukamenya ngo ni iki ngomba kureberaho, itandukaniro rihita ryigaragaza. Ubwo ugahita winjira mu cyiciro cy'abahanga kuko wamaze gukanda subscribe ugatandukana na babandi bibeshya ngo turabeshyara. Bibagirwe kandi gushyiraho like ndetse no kureba iyi video kugeza ku musozo. Dore ibyo ugomba kureberaho. Icya mbere, ikizuru. Alligator ifite ikizuru kigaye gifite ishusho y'inyuguti ya U, kabuhariwe mu kwasa utunyamasyo n'indi mihigo ifite ibikonoshwa bikomeye. Aha ni mu gihe ingona yo igira ikizuru kirekire gisongoye mu ishusho y'inyuguti ya V, bikayorohereza mu gufata amafi n'izindi nyamabere. Ikintu cya kabiri, amenyo. Aka kantu nako ujye ukitaho. Iyo alligator ifunze umunwa wayo, amenyo yayo yo hejuru yose asigara hanze agaragara. Naho ingona yo niyo ifunze umunwa, amenyo yayo yo hasi n'ayo hejuru yose aba agaragara ku murongo. Ihora yanitse amenyo. Fake smile. Ikindi kintu uzajya witaho ni amabara. Alligator isa n'ifite ibara ry'ikigina ryijimye cyane hafi kuba umukara. Ibi bifasha kwihisha mu mazi arimo ibicucu by'ibyatsi nko mu bishanga. Ingona zo zigira ibara rikeye ry'ibihogo ritatse ikijuju n'icyatsi ukuntu. Ibi bizifasha kwiyoberanya mu migezi mu gihe cy'izuba no mu bizenga byuzuye ibyondo. Ubu dukomereje ku bunini bwazo tubujyanisha n'imbaraga. Zombi nta n'imwe yiyoroheje nubwo ingona ari iri hejuru muri byinshi. Ingona yo mu nyanja salt water crocodile ariyo nini muri zose, ishobora kugira uburebure bwa metero 7, ikaba yapima ibiro birenga 1000. Alligator yo muri Amerika nubwo nayo atari agafu k'imvugwa rimwe, ntirenze uburebure bwa metero 4 n'uburemere bwa kilograma 450. Ubwo rero duhise twihuta tukemeza ko ubugabo ari uburumbarare, ingona yahita itsinda urugamba itarwanye. Ariko kandi umubyimba wonyine ntuhagije ku rugamba. Alligator ku muvuduko wo ku ntera ntoya ziri hejuru cyane ku buryo iyo yijugunye iva mu mazi ikubita umuhigo ntubone n'akanya na gato ko kubitekerezaho.
mu mazi zombi zagereka kuko zigeze ku muvuduko wa kilometero 32 ku isaha zibifashijwemo n'umurizo ukomeye ugenda wihotagura. Ariko byagera ku butaka aho zigenza amaboko, ingona ya Nili ikaza imbere ku muvuduko ugera kuri kilometero 35 ku isaha. Aligatoro yo ku butaka ibasha kugeza kuri kilometero 18 ku isaha gusa. Gusa uyu muvuduko ziwumarana akanya gato ku ntera ya metero zitari nyinshi zisubira mu mazi. Ubu noneho tugiye kugereranya imirire yazo ndetse n'uburyo zikoresha ngo zibone icyo kurya. Zirya iki? Zihiga zite? Mu isi y'ibikururanda intwari iruta izindi ni ukwihangana. Yaba ingona cyangwa aligatoro zombi zikoresha uburyo bwo kwihisha ahantu zigategereza nta kwinyeganyeza na gatoya kugeza ubwo igihe cya nyacyo kigera zikiroha ku muhigo. Ingona na aligatoro byombi birya indyo imeze kimwe. Zirya amafi, inyoni, utunyamasyo, inyamabere n'ibindi bikururanda. Ariko bisa naho ingona ari itagira ikisubizo inyuma kurushaho, kuko n'inyamaswa nini izihambaho hakubiyemo impara, imparage kugeza no ku mbogo. Mbese ikintu cyose kije cyegera inkombe y'umugezi kiba kiri mu kaga udakuyemo n'umuntu. Aligatoro zo akenshi zihiga utunyamasyo, ariko ntuzayisuzugure kuko nayo itabura kwirasa nk'isasu ngo yisasire impongo mu masegonda. Izi nyamaswa zombi iyo zamaze gufungirana ikintu mu nzasaya zazo ubwo uraheba, nta yandi makiriro. Imbaraga zazo zo kuruma ni urundi rwego mu bwami bw'inyamaswa. Ingona yo mu nyanja yakuze neza ishobora kugeza kuri PSI 3700. Izi zirahagije kugira ngo imene igufwa nk'uko umuntu ahekenya ubunyobwa. Aligatoro yo muri Amerika nayo iza hafi aho ya PSI 2900. Igitangaje ni uko izi nyamaswa zombi zidafite impano yo guhekenya. Niyo mpamvu zitabaza death roll, kwica ikintu ukoresheje kukizunguza cyane. Iyo zicakiye inyamaswa ziyikaragira mu mazi ku muvuduko munini ushoboka, ku buryo iyo nyamaswa icikamo ibice zikajya zimira buri gice ukwacyo bunguri. Zica nabi ariko nibwo buryo bwazo. Aha tugeze noneho tugiye kugereranya ubwenge bwazo hamwe n'ibijyanye n'imibanire. Ibi bikururanda byombi ubushyuhe bw'imibiri yabyo bugenwa n'ahantu biri. Ni inyamaswa ziri mu cyiciro cyitwa cold blooded. Ku bijyanye n'ubwenge bwazo ho izi nyamaswa ziratangaje. Mu gushyikirana zikoresha amajwi ameze nko guhirita, gusifura ndetse no kuvibura k'umubiri wazo. Zishobora kandi guhigira hamwe ari nyinshi, urugero ukaba wabona nk'itsinda ry'ingona ziri guhinda amafi ziyerekeza aho zishobora kuyafata bizoroheye. Cyangwa se ukabona aligatoro ifasha agati kagatunga hejuru mu gihe yo yubikiriye mu mazi, maze inyoni yakabona ikaza kugafata ngo ijye kukubakisha icyari. Ako kanya umutego ugahita wifunga, inyoni ikisanga mu nzasaya za aligatoro igakomereza mu gifu. Tekinolojiya. Ku bijyanye no kurera, ingona na aligatoro ni ababyeyi beza cyane. Aha turavuga cyane ingora, ariko zirinda amagi yazo bikaze. Igihe cyo kwituraga cyagera zikaba ziri hafi aho, zakumva amajwi y'utwana twazo zikaba ziteguye kudufasha kugera ku isi. Hari igitangaza twababwiye kiba ku ngona mu gihe amagi aba ari kwirarira. Ibi ni nako bigenda kuri aligatoro. Izi nyamaswa zombi ubuzima zibutangirira mu igi riterwa mu cyari gikozwe mu byatsi n'ibyondo, aho ribasha kugerwaho n'ubushyuhe. Aha rero niho habera kimwe mu bintu karemano bihambaye dusanga mu isi. Ubushyuhe bugera mu igi cyangwa se ku igi nibwo bugena igitsina ingona izavamo. Bigenda gutya: amagi ari ku bushyuhe bwa °C 30 no hasi aho avamo ingona z'ingore, ubwo nayo ku ruhande. Amagi ari ku bushyuhe bwa °C 31 kugera kuri 33 avamo ingona z'ingabo. Naho amagi ari kuri °C 34 no hejuru nayo akavamo ingore. Uko bigenda ku ngona ni nako bigenda kuri aligatoro. Ubu noneho mureke mbabwire ukuntu ingona na aligatoro zirwanaho kugira ngo zikomeze kubaho mu gasozi. Zombi ni inyamaswa zitagira izindi zizihiga iyo zimaze gukura, apex predators. Mu kanya kandi ndababwira uko byagenda ingona imwe iramutse icakiranye na aligatoro imwe mu murwano.
nyamara iyo zikiri ntoya ziba zihanganye n'ibyago bitabarika impande zose. Mu twana 100 duturazwe, kamwe konyine niko kazabasha gukura kakagera cya gihe nta kintu kiba cyagakinisha. Inyoni, amafi n'ibindi bikururanda byose biba birushanwa kukumira utwo tubebe mbere yuko tugira ubushobozi bwo gutangira kubimira nabyo. Nubona ingona nkuru mbere yo gutekereza ubugome ifite, jya uzirikana ibyago yanyuzemo maze usobanukirwa impamvu itarangwa n'imiteto. Ikindi kibazo ingona na aligatoro zihanganye nacyo ni abantu. Bakomeje gutura bazisatira, barazihiga, bakazica ndetse bakanduza amazi n'ibindi bidukikije. Inyamaswa zacu zikabura amajyo kugeza n'ubwo zimwe zenda gucika burundu. Ariko hari imbaraga zashyizwe mu kuzirengera ku buryo bitanga icyizere. Aligatoro zo muri Amerika zigeze kwenda gucika, ariko hashyizweho amategeko azirengera ku buryo ikibazo gisa n'icyakemutse. Ingona ariko ntizorohewe, cyane cyane mu bice byo muri Afurika na Aziya, aho amakimbirane yazo n'abantu adasiba ndetse ubuturo bwazo bukibasirwa cyane. Ingona na aligatoro ni inyamaswa za kera cyane kuko bivugwa ko zarokotse ibyago byahitanye dinezoro. Ni iki cyazifashije? Ziremwe mu buryo butangaje cyane. Imirizo ifite ingufu izifasha koga mu mazi, umubiri utwikiriwe n'ibikote bimeze nk'icyuma n'ubushobozi bwo kugabanya gutera k'umutima wazo ku buryo zishobora kumara amezi zitarya. Mu kanya turabigarukaho. Zishobora kandi kumara igihe kigera ku isaha zibiye mu mazi, zifashijwemo no kugabanya imbaraga umubiri ukoresha, ni ukuvuga kugabanya icyo bita metabolism. Ni uburyo umubiri ubyaza umwuka wa oxygene mo ingufu ukeneye. Mu gihe inyamaswa ziba ahantu hakonje zikora ikizwi nka hibernation, ingona na aligatoro zo zigira icyo bita aestivation. Mu gihe cy'amapfa, ni ukuvuga igihe izuba riva cyane, imigezi n'ibishanga bigakama, ingona ishaka ahantu hari ibyondo ikabiryamamo ku buryo biyirinda ubushyuhe bukabije. Muri icyo gihe irasinzira, igahumeka gakeya, umutima ugatera gakeya kandi ntirye. Ibyo bishobora kumara icyumweru kugeza ku mezi make. Ni nka kwa kundi iyo ubonye telefoni yawe isigayemo akariro gake kandi ukaba utizeye gucaginga vuba, uhita uyishyira muri power saving mode. Ndetse ukaba uretse kuyikoresha cyane kugira ngo umuntu ugukeneye atakubura. Mu gihe hari inyamaswa zabayeho ku isi zikaza gucika, izindi zikagira ibyo zihindukaho kugira ngo zikomeze kubaho, ingona na aligatoro zo zakomeje kumera uko tuzibona uku kubera imiterere yazo yihagije. Ubu tugeze ku gice muba mutegereje muri benshi. Bibayeho ko ingona irwana na aligatoro, ni iyihe yatsinda? Reka mbanze nkubwire ko amahirwe y'uko uyu murwano wabaho mu gasozi ari make cyane kubera ko uduce izi nyamaswa zibamo tutapfa kugira aho duhurira. Ariko reka twimagine ko zihawe ikibuga ngo zijye mu mitsi. Ingona yo mu mazi arimo umunyu niyo ije ihagarariye izindi kuko irusha izisigaye zose ibigango n'amahane. Zikuruma cyane, ikagira umubiri munini n'igikote cy'umutamenwa. Aligatoro yo muri Amerika nayo irahageze. Yo ni ntoya ariko yizeye umuvuduko wayo mu gusimbuka yijugunya iva mu mazi, imikaya ikomeye no kubigororotse ikaba ishobora kwihindukiza mu buryo bworoshye igihe zigeze ku butaka. Ingona nkuru iramutse isakiranye na aligatoro, imbaraga z'ingona zatuma aligatoro ihababarira bikomeye. Ingona iyipimye ikayikubitira hagati y'inzasaya zayo inshuro imwe gusa, urugamba rwarangiriraho. Ariko wenda tuvuze ngo zihure hakurikijwe ibiro, maze ingona ikiri nto igahura na aligatoro nkuru, ahaho haba isibaniro. Byaba ari hasi hejuru. Ingona yitabaza imbaraga, aligatoro ikitabaza imbaduko. Mu by'ukuri buri yose muri izi nyamaswa ni umutware mu bwatsi bwayo. Aligatoro itwara mu bishanga, naho ingona igatwara mu migezi, mu nzuzi no mu nyanja. Buri mwami mu bwami bwe nta muvundo. None se ni iki ahazaza habiki ibi bikururanda by'ahahise? Kuva kera kugeza ubu ingona na aligatoro bikomeje kubiba ubwoba mu mitima y'ibindi binyabuzima zitaretse no kudutangaza. Ariko nanone zitwibutsa ko ibidukikije bitabungabunzwe ingaruka zaba mbi cyane.
buri gishanga bakamije, buri mugezi wandujwe, buri cyari cy'ingona gisenywe, biba ari intandaro yo guhirima kw'intebe y'aba bami b'amazi. Ingona na aligatoro. Kuzirinda no kuzitaho si uguhishira umugome, ahubwo ni uburyo bwo gutuma habaho iringanira hagati y'ibinyabuzima n'ibindi. Kubera ko aho ingona cyangwa aligatoro biri hafi aho, biba bikikijwe n'ibindi binyabuzima bitagira ingano. Iyo kimwe gicitse n'ibindi bikurikiraho. Ni nk'umunyururu w'igare ugizwe n'uduce twinshi. Iyo kamwe gacitse, kunyonga birahagarara. Uyu munsi twari twahurije ibihangange bibiri mu nkuru imwe, ingona na aligatoro. Aba byarabahuje amateka, nyamara bakaba batandukanyijwe n'imigabane batuyeho. Inyamaswa zabonye izindi zicika, ariko zo zikomeza gutwaza. Abatware batwara amazi mu mutuzo, mu bihe ibihumbi n'ibihumbagiza. Ariko se, ubwo tubonye ko muri zo zombi hari iyihe ikaze? Ubanza igisubizo tutakibonera mu kumenya iyatsinda iyindi ziramutse zirwanya hagati yazo. Ahubwo igisubizo ni uko zombi zarwanya urugamba rwo gukomeza kubaho zikarutsinda, kandi na n'ubu zikirurwana. Murakoze kureba.